Ke leboga poelano le sekhombozo a re lo tšheng ditaba ke tša iri ya bone go thobela FM taba kgolo e reng le go tlala masepala wa Mosina mo Limpopo le arogane malebana le go fegwa ga molaodi wa masepala Nathaniel Chiwanambi bekeng ya go feta tulo yeo e kgethilego ya lekgotla e šišintše go fegwa ga Chiwanambi ka lebaka la ditatofatšo tša bomenetša tshepedišong ya katološo ya kontraka ya tšhireletšo. Go le bjalo Mayor Godfrey Mawela o ngwadile lengwalo fa wa netefaletša go Chiwanambi gore a ka se fegwe sefepisogolo sa ANC Festus Mafela o re ba lekgotla ba bangwe ba mokgatlo ga se ba bouta ka nepo ya go senya sephetho sa lekgotla. Mafela o re Chiwanambi o sa fegilwe. If the speaker divide the house and you choose to abstain or not to vote, your vote is not counted. We also want to remind the mayor that on the 19th of August 2025, he signed the suspension letter. Councillors must know that the decision of council is binding all of us, whether you attended council or not. O sa le bjalo mekgatlo ya kganetšo EFF le DA e re ditshepedišo tša maleba ga se tša latelwa nakong ya ge molaodi wa masepala a fegwa moetapele wa DA ka lekgotleng la masepala Mashudu Mariba. We couldn't support the motion of the suspension of the municipal manager, but what we are going to do on the coming council, we're going to move the motion of no confidence to the speaker and the chief whip. There are political interference within our municipality. Modlo silo komiti ya nakwana yeo itlhomilego ka nepo ya go nyakišiša ditatofatšo tša matšhošetši go tšhireletšwa naga Soviet lekganyane o retile lekala la ditirelo tša semolao la palamente malebana le mošomo lona wa go thuša komiti go laodiša seo komiti ya go se nyakišiša. Komiti itlhomilwe go nyakišiša ditatofatšo tšeo di dirilweng ke mokomišinara wa maphodisa a KwaZulu-Natal Nhlanhla Mkhwanazi tša gore bahlankedi ba golwane ba maphodisa ba gwerane le dihlopha tša bosenyi. Tona ya maphodisa Senzo Mchunu o filwe matšatši a go ikhutša go ikgetha malebana le taba yeo. Lekganyane o dumela gore lekala la ditirelo tša semolao le dirile mošomo mo botse ka tlase ga seemo seo. We must thank the technical team for the sterling work that it has done. It has not been a very easy task on their part, but they have shown courage, they have shown determination to help the committee to succeed in its work, and for that I believe that they deserve the accolades. Tona Boeti Patricia Dillon o thoetše sehlopha sa maloko a tshela go ba taolong ya merero ya boto ya boeti ya Afrika Borwa go ba South African Tourism Board go fihlela go thwalwa ga boto ye mša go rongwa. Dillon o šwalalantšhitše boto yeo le semetseng pijana bekeng ye o boletše gore e šitilwe ke go šogana le ditaba tše bohlokwa tša malebana le go ba molaong ga tshepedišo yeo e latetšego ke boto nakong ya ge e biditše kopano ya go ikgetha ya boto ka la pele kgweding ye ya Phato yeo a rego go tšerwe sephetho seo se sego molaong. Aldrin Sampiem ke mmoleledi wa tona. The term of office of the above members is effective from today, the 22nd of August. The members possess collective knowledge, experience, and qualifications relating to the function of the South African Tourism Board. The Minister appreciates the commitment of the members to serve South African tourism and wishes them well. In due course, the Minister will announce the process to appoint permanent members of the South African Tourism Board in terms of Section 13, subsection 3 of the Tourism Act. The nominations will be opened to all eligible individuals. Motledi wa lori o tlhokagetše morago wa gore a latlhegelwe ke taolo ya lori go meameno ga tseleng ya R81 ka tikologong ya ga Sekgopo ka ntle ka Polokwane mo Limpopo. Moleledi wa kgoro ya dinamelo Matume Moremita wa Tswala o re bahlankedi ba hweditše setopo sa motledi lefelong la kotsi. Moremita ya Tswala o re lori e be rwele samente o re tsela ya go tswalelwa lebakanyana go kgontšha bahlankedi ba ditirelo tša tšhoganetšo go tloša lori. Tabakgolo e re lekgotla la masepala wa Mosina mo Limpopo le arogane malebana le go fegwa ga molaodi wa masepala Nathaniel Chiwanambi. Ke mafelelo a ditaba tša go latela ke tša iri ya bohlano go thobela FM ka Mpho Morwaswi ke a leboga.
ditaba tša SABC yeo ikemego e sa tšeele hlakore go Thobela FM ka Mashilo Mdluli. Humana go fitla go 120 litara e tee ka di-e-bucks ga o tšhela petrol ga engine ka FNB Aspire. Bula account lekaleng la FNB ka tšhomišano mmogo le Visa thušo e fetola dilo tšohle. Go na le dipeelano le melawana ya go putswa. FNB karolo ya First Rand Bank Limited, moabi wa ditirelo tša ditšhelete le mokitlana wa semolao. Boipshino bja dipapadi go Thobela FM le Vicky Sijamoleta. a ke a leboga Mashilo motheletšo Thobela FM ke go tamiše le go lotšha go ditaba tše ka seripagare go tšwa go iriela ya bone. Malokwane wa Afrika Borwa Alfred Chavani ba le gore ba mo rata ba mo tseba gabotse ba mmitša jeli o akareditšwe lenanegong la bao ba tlabego ba šoma dipapading tša under 17 World Cup mo mafelelong a ngwaga go lenanego la bomalokwane. Ka le lengwe mothuša motlhatlhi sehlopheng sa Springbok e le gwena Mzwandile Stick le mokaptene le gwena Jesse Krill ba rata naletšana e le gwena Veli Leroux morago ga go ba a tlhatsetše gore ka nnete o na le kgobalo pele ga ge sehlopha se tlabe se raloka mo mafelelong a beke mo e le gore ebile re bona fale o na le diphetogo mo sehlopheng yena fase o tlatla a tsena legatong la Veli Leroux. Se šute ka seripagare go tšwa go iri ya bone ke tla kotlolele tsona ke a leboga. Boipshino bja dipapadi go Thobela FM le Vicky Sijamoleta. Tša moragorago mebileng go ntšhirogele. Gona batho ba bangwe le go le re lebeletse sephetephete ka toropongkgolo ya Polokwane re kopana le gago lemphago re botse tsona matho ba bangwe le go ne mororre Riano Vichiso le re go tamiše ke tamiše the Immaculate One Madam Speaker ga mo go le tisa ke sa le ba tšheletši ba Thobela FM a re thomeng ka go tsebiša ba tšheletši ba rena gore tsela ya rena ya R81 ka go tla gore la tshopofale e sa tswaletšwe morago ga gore re be le kotsi ya lori ya go šiša dinamana tša mmele ka fale ba tirelo tša tšhoganetšo ba sa le ka fale gomme le bao ba leka go ntšha lori ka go sa ba gona ba leka go ka ntšha lori ela ka fale e wetšego ka gona re retlhe ankeng le rine le metsing lena le tšwago ka hlakoreng lela la botsaneng goba ka mohlakoreng la Polokwane ge le nyaka go efogatitele go le ka šomiša tsela ela ya rena ya Munich goba ela ya Morebeng go efogatitele go gona ka mo hlakoreng tseo re sa le gona ka mo toropongkgolo ya rena Polokwane re na le kotsi ya difatanaga mo lamileng wa Landros Mare magareng ga Fermigeli le dollar tifale ba tlhapetše ba rena ga mogolo ba tirelo tša tshwanetšo gore metsefao anke rotlhe le tlhokomelo ba tlhokomelo re se ra felelana dipelo kudu ka ge re tseba gore tsela ela ya rena ya lokišwa ka mahlakoreng lena mme ge re lebelela ka dikarolong tša province ya rena thoma tsela tša rena tša maphefo re lebeletše yona N1 North N1 South ka mo le yona R101 ka jale re a bona moela sepetšepetše o thomile go golela godimo kudu ka sefatanaleng tse tsebileng ka keno le boa re retlhe anke rotlheleng ka tlhokomelo mme ge re lebelela ka dikarolong tša province ya rena kudu ka leteng tše hlano tša province ya rena re a bona gore moela sepetšepetše o thomile o pitšagana kudu re lebeletše toropo tša rena tša go tshwana le Mokopane Mokgopo Modimolle ga mmogo le Belabela ka fale re sa lebale gona ka kwa hlakoreng la Bopegasfort le Bokiane ka fale re tlhelena lo tsela ka mahlakoreng ao ankeng re beng le šedi e kgolo ka ge re bona gore moela sepetšepetše o thomile go golela godimo mme ge re bua ka motoropongkgolo ya Polokwane re thoma ka se lebelela tsela tša rena tša go tsena le go tswa ka motoropongkgolo ya rena Polokwane re lebeletše yona D19 R521 R37 Nelson Mandela Drive R71 ga mall R81 moela sepetšepetše o thomile go golela godimo le dira boipiletšo go baotledi ba rena gore tle anken rotlheleng ka tlhokomelo re seke ra felelana dipelo kudu ka ge re bona gore ga jwale ke pitlagano ebile re na le basepela ka dinao ba bantši gona mo ditseleng tše tša rena riano bitsiso re na le borakontraka ba ba tšwelang pele go šoma ka mo provinceng ya rena ya Limpopo le ka mo toropongkgolo ya rena ya Polokwane a re thomeng ka go tsebiša batšheletši ba rena gore ge kwa hlakoreng la Bendo re na le borakontraka ba ba šomago le ka mo latlhakoreng la Ivy Park Penina Park Polokwane Central re ra gona mo lamileng wa rena wa West o tloga mo latlhabombeke go ba go fitlha gona kwa Safety fale re sa lebale yona Nelson Mandela Drive gore le yona ya lokiša ka fale re sa na le borakontraka ba ba šomago mo mmileng wa rena wa R567 go tloga mola go la Blood River go ba go fitlha gona mola dikatorong tša rena tša aganang ka fale re retlhe anken re šomišaneng le borakontraka bao
e sa le gona mo go bora kontraka ba ba shumago re gopotsa batšheletši le baotledi ba rena gore mo tšatšing la go sasalela sontaga tsela ya rena ya Nelson Mandela Drive magareng a Vermigelitle extension 44 robots e tlile go tswalelwa ka ge bora kontraka ba tlabe ba le gare ba šoma mo la leprogong la rena la St River Bridge Valley re re tle anke re šomišaneng le bona re lebelele matshwao ao ba re betse gona gore re šomiše Vermigelitle re tsene ka Dendron Road go R521 Polokwane Drive go ba go fitlha kwa Tembihane go ba re šomiše West Street Matlala Road se tsene ka Zebediela Road go ba re tswelela gona kwa Nelson Mandela Drive mme le nna ba le leng ka mogara toropokgolo ya rena Polokwane re sa dira boipiletso gore tlhe re a bona gore ke pitlagano kudu re lebeletse mebile ya go tshwana le bo Ristic Excelsior Landros Mare Divinish Church Land State Grobler Marshall ka fa le re tlhele na ba lotlela mo matlhakoreng a otlhe a nkeng rotleleng ka tlhokomelo a re fogeng o šomiša dillathekeng ge rotlela ebile re hlompheng ba sepela ka dinao a re gopoleng gore ge re fumana roboto di sa šome re di šomiša jale ka di-stop sign ke la botlhano le kgono women in uniform basadi ba rena ka mo lefapheng la sepodisa le la batlhapetši ba tsela ba hlwele ba dira mapheko a bona go kgontšhiša gore sa le mo kgweding ya basadi ebile ba leka go bona gore province ya rena e bolokegile mo kgweding ye re leboga tšhomišano ya lena le bona jwale ka ge le thapame go tswa rena re tswela pele re thoma ka lesolo la rena la Phuza weekend re dira boipiletso go baotledi ba tšheletši ba rena gore tle ankeng re efogeng go nwa madi la re otlela ka lebaka la gore re gona re tswile ka makgata ya namane ka dileteng tše hlano tša province ya rena re se ke ra go humana o otlela o nwele mo mathapameng a lekgono ka lebaka la gore ge mo mafelong a beke re ka go humana o otlela o nwele tseba gore ka mantsaga re tle go bala le dipalopalo tšeo re tlabe gore re di robetše ka mo gaufi le lekgotlagašo batho ba tle go robala mo e sego ga bo bona e re ka ba humana ba nwele Brian Vitso nna e re nre go theogela ke tše ke bego ke sa tsena mathapameng a lekgono a re gahlane ka mošupologo ke lebogile moraro kgona go fa tsona mathapameng a lekgono le ke tlo kopana le wena motheletši ka iri ya botlhano re lebeditše ka Gauteng ke a leboga tša moragorago mebileng go ntšhirogele Thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo. Clientele Legal e dirile gore ditirelo tša boramolao di kgonege. E ka ba o rekile mošomong o amegile kotsing ya koloi o le gare ga molato wa tlhalano e o senago dikgogakgogano goba o na le mathata le mohiriši. Re na le boramolao go rarela le naga go go thuša goba go go emela kgorong ya tsheko ge go nyakega. SMS Thobela go 45135 mme re tla go letšetša. Clientele General ke ra insurance yo ngwadišitšwego yo a sa inšoreng bophelo le moabi wa mašeleng yo a dumeletšwego. Tefelo ke tša tlwaelo go na le melawana le dipeelano. Menyetla e meswa ya MTN Shasha 5G e fihlile ka data e ntši ya go tlala go feta go raloka go feta le go ikopantšha go feta. Ikhweletše Shasha 600 ya 300 gigs ka lebelo la 20 megabytes per second go Home Pro plan ga mmogo le 300 gigs ya lebelo la mmapale la 5G ya maemo a godimo lebaka la kgwedi tše 12 ka 399 fela ka kgwedi. O ka e lefela kgwedi ka kgwedi. Tsena go mtn.co.za goba ya lebenkeleng la MTN le kgono. Go na le dipeelano go laola bokgoni bja kgokagano ya 5G. MTN, SA's best network. Soul Truth Music ga mmogo le Thobela FM di go tlišetša One Country Concert ka re 30 Agostose ka San Meropa Outdoor Arena. Jobeliki, Nathi Mankai, Judith Sephuma, Selaelo Selota, Zama Jobe, Dr. Thomas Chauke le Mapula Munyepao. Reka ditikete tša gago ko CompuTicket, Shoprite Checkers le USafe. Concert e thoma ka iri ya pele mathapama. Dibetša le mabotlolo ga di a dumelelwa. E tla o iketle le rena ka mmino. Gopola gore Khula Box ke 100 randa, ticket ya gago ya general 300 randa, VIP ticket 1700 randa. One Country Concert ka thekgo go National Arts Council le SAMPRA. Re kopana gona re ikete ka wena mosadi wa leng kgatlhanong le tlaišo ya bong. Thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo. The Immaculate Sikhumbuzo Mbatha le Poelano Madam Speaker go ntšhirogele ira boraro fetela ka ira botshelela manthapama. Thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo.
that I'll take you in my life if she doesn't want you. Angifuni ngokuqoshiwe. Gabele ke le somesenyane go tswa e ringela ya bone ke seripa sa bobedi sa ntshirogele keep left pass right ka re ga sepetepete Thobela FM moshato wa tsebole boithabiso ke black box no DJ who knows yeah but a black box yeah. Who knows man asifuni indoda exoshiwe aya re monyaki yeah pele le tsenela eng ka pa eng mmotshisha o tswa kae ba go kubilo ba go kobana o tlo botsa nnete na ba re botshisha o tla botswa di nnete tse di lo ba bangwe leleme a reitse batheletše re le gopotse gore ka ge re keteka basadi kgweding ya basadi rena bile ka ntšhirogele re na le ena Azana ke ena moeng wa rena o tlile go ntšhirogele re tlo hlwa le ena nakong yana e teletšana ka gore re nyako tseba gore ya e tla mo letong la gagwe ka mo minong yena bile ka mosadi gare ga basadi ka mo industry ya mino bophelo ba gagwe bile ba fetoga jwang ke dilo tse dintši tše re sa tlo motšhisang tsona e fela o gopole bo fetogile ha o mone gore bona o fetogile go tswa go eng e re pele a tlo araba re ba le moshe ba tšheletse ba rena gore re live mo go Facebook le ka gona go mona Azana le YouTube yes le mo YouTube ya Thobela FM yaka butho yaka ke ene Sikhumbuzo sa tšwe butshang gore ga botsotse how did your life change ever since you became Azana, the Azana that we know as a musician? How did your life change, if it did, in any kind of way? Wow, I've never heard that question before. Wow. I got recognition for my music when I was only 19. Sure. So, and I had just come from high school. Mm-hmm. So 18, 17, 16 is still very young. Like I was still a girl, like in yeah. So the transition from that to the 19-year-old me, when Your Love was out, was I could see the girl that I had imagined when I was younger come to life. Like I always knew that I was gonna sing, and whenever ngilwa nomuntu like Miss Kabana ingane maisho something angithi mina, do you know that I'm gonna be famous? Yes, honey. Because I just knew. I was like, do you know that I'm gonna be a singer? Don't say that to me because I'm gonna be famous. Not just a singer that starts songs. No, but a proper singer, right? Thank you. Yeah. What is that one thing that you like about yourself? Uyithandayo mawuzibuka or mawuzicabanga ke nje uhleli uyedwa uthi yazini lento ngiyayithanda ngazana. I love that I'm very kind. I feel like I'm kind. I don't want to pat myself on the back. But yes, I'm a very thoughtful person. Yeah. So I feel like because of how I grew up, I know how to love. I love how I'm able to love. Oh yeah. And I love how tall I am. I love my body so much. Yeah. I'm very tall and I'm very strong. Oh yeah. And I love myself. Okay. Speaking of your height, actually, have you ever had an interest in maybe playing basketball, netball, or did you play? I tried when I was younger, when I was in high school, but it clashed with choir. I think it was both on a Wednesday. And honestly, I would choose choir over anything. Oh, of course, yeah. So everyone had always told me, they're like, "You're so tall. You should do basketball." I tried it. Yes, I tried it as much as the choir. And if we say another thing, make sure that cool so choose choir. Yeah. Oh, okay. And then the law interest or the interest in studying law, is it still there?
Is it something that you put on hold because of your music? Is it something that we might end up seeing in the time to come? Maybe a lawyer, singer, lawyer, we don't know. I don't think it's something that I plan to say on air, but it's definitely something that's on pause. Okay. I am interested in my law degree so much. I'm trying to get back. So I like law. I want to finish it. It was on hold. I was telling someone yesterday, there was a time where I was like, just let me be young. I don't have a child. Like if I want to do the music that I want to do, and if I want to album record, just let me be. And I just took the time to disappoint everyone in Kaya who wanted me to do things at a certain time. And I did what I wanted to do at that time, and I'm very interested in law. I want to finish it. And that will help you. I mean, a lot of people get to be taken advantage of in the industry. So when you understand your contract, when you can read between, those fine lines and make sense of the fine lines, that would be to your advantage. Yes, but is that the main you. reason why you want to continue with? That's definitely amongst part others, of the reason. Oh, It's definitely part of the reason. I've also realized that I like knowing stuff. Like, it wouldn't hurt actually just getting my degree. I read books. I can read my notes. It would be nice to get my certificate also, because, and this before I used to be like, no, it shouldn't be because my mom wants it, but I feel like she also deserves it. When I really think back and the effort she put in my education, I'd like to give her that. It's out of love. It's no one's forcing me anymore. I actually want to do it, you know? So it's out of love. It's out of how will it be for the next few years? It's just a couple of years there. It's just 2 years because I already did my 3. So it's something that I'm planning on finishing. So you said you love life. You love how you love. Those are some of the things that you said you like about yourself. Actually, you love about yourself, right? You are kind, and those are soft, feminine qualities, you know. And there's a view out there who's listening to us right now as you say, I'm kind, and they say, okay, maybe she's ready to be wifed. Are you ready to be wifed? I'm definitely ready to be wifed. Yes, honey, the songs that you've been singing, I'm definitely ready. Oh my gosh, I wouldn't mind. I wouldn't mind to find love and settle for a person that won't engeze ngiphathe kahle bakabi wonke umuntu ufuna ukuphathwa kahle. Yes, who doesn't want that? But would you settle for someone within the industry? Ooh, okay. Settling for someone who does exactly what I do, I don't think would be a good idea for me. Why not? Because the industry is very unpredictable, so it's also not very stable financially. Okay, I think a big part of life is finance. So I wouldn't want someone who has the same, like mase kuthiwa kufika i-COVID, i-school fees sey'ngane zizokhokhwa kanjani. Both of us are struggling kind of like fanele kube naleyo nto leyo ukuthi yabo fanele kube ne-balance singaba ama-artists about who. I don't think I would ever do that to myself. Okay. Koshela Telanking. Ibile Kenya Koreana arfe lina la kosha gona. All right. Besaqela nesidlalela uBig Zulu and uAzana amaqala othando eThobela FM. Siyabonga. Ngivala okusenhlizweni ngenxa
yothando ngenxa yokuthula ngoba ngifuni umastaswa awunakukuthula ujahukulo nowangikhuza uyashesha uphuma ngane ziyakhula sithule ziyabuka ngicela sikhuluma ungivalele duze ngisakhuluma ngikuncenga yehlisa ulaka baba wekhaya xola baba shayisa amahloni jabulisa amaqondo awona mina ubona inyoni shaya isitepu zenza intoni ugroove emanzi mntoni ukhohliwe umakoti wayo koza sikhulume na wenzela konke andingonanela igazi ye we kwang gabe ale isubelang ke na Big Zulu anale Azana ba re amaqala othando go ntshirogele keep left past right pele re molokolla Azana wa rena sikhumbuzo ke mothishitse ka re Azana, why is it that with everybody that you've worked with it seems to be male artists or male producers? Why is that? Or you don't necessarily take that into account, you just work with whoever? In my DMs and people that reach out to me, it's mostly men. I did say at a time, maybe it's because my producer's a male most of the time. Okay. However, I do think it's not very easy to connect with women in the industry. Why? It's because I think maybe it's got something to do with our culture back then. I don't know. I can't tell you because human behavior is affects our culture. So I wouldn't tell you. But women in general are very territorial. Like if you're working with a certain producer, you'll feel a certain way if I'm now working with them, and I don't want to even lie. I remember when I was 19 and I saw Claudio were working with other people, and I was just 19, and I was like, oh, okay, so I don't know what it is. I think it has something to do with survival even, but women are very territorial, and I don't think if abantu ba territorial in a certain space bayazwana, so women in the industry definitely don't get along. It's not like men. Wow. Maybe men fake it. Do you guys fake it? Do you like? Is it something that? You know, I don't know. I wouldn't say men fake it, but I've seen like a group of guys just chilling together somewhere, and they can spend the entire day without knowing. But we are all there and laughing our lungs off, and that's how we are. When we are together, we are together. But I think the one thing that separates us is if the guys change now. Even the conversations change. Even the things that they talk about. Hey, last year when I was in Dubai. But when it's just us, we can just be frivolous and just women joke can't around, do that. Women are very mean towards each other. Even if a woman walks in, let's say maybe a restaurant, and she has more beautiful hair than yours, you'll see that energy, it's just something that is, everyone sees it, everyone can feel it. Azana, I wish we had more time. We're just gonna have to wrap it right there. Women, we still have a long way to go. Let's love ourselves. Let's love ourselves. Let's love so each we other. can love other people. Exactly. Azana, it's been great having you. Thank you so much for your time. All the best with all your future endeavors, and happy Women's Month. Thank you. You too. You're so beautiful. You are lovely, and the kindness 100%. Mam Dluli, please rikolele hanyane headlines. A re go re dintlagolo tsa ditaba di sepela ka sopo sa mohuta mang. Dintlagolo tsa ditaba tsa SABC ye o ikemego e sa tšego lehlakore. motheletši tšeo ka go di letela ka iri ya bohlano magareng ga tšona di akaretša tšena batho ba bararo ba bolailwe ka go thuntšhwa ka mokhuhlo go la Mpumalanga.
komiti ya lebakanyana yeo e hlomilweng go nyakišiša matšhošetši a naga ka lekaleng la tša toka go thwe ga ena maatla a go ka šomiša tshedimošo yeo e hlathilweng go ba ya sephiri yeo ba e hweditšeng nakong ya ge ba dira mošomo wa bona. Professor Alex van der Heeven go tšwa Wits School of Governance o re Afrika Borwa e swanelwa ke go tšea magato go fediša bomenetša le taolompe ya matlotlo ka dikgorong tša mmušo. A re kopaneng ka iri ya bohlano go kwa ditaba ka botlalo.